Dobrodošli na predstavljanje programa vrtića i predškolske ustanove Povratak prirodi. Današnju prezentaciju počet ćemo, ne slučajno, jednim krajnje jednostavnim pitanjem. Da li će jabuka sa grane pasti na tlo? Pokušajte da na ovo pitanje odgovorite kao dete. Mi u Povratku smatramo da je, uprkos zakonu gravitacije koji poštujemo, najispravniji odgovor na pitanje do sada je uvek padala. Ali, upravo iza ovog ali, otvara se čitavo polje na kojem učitelji i deca zajedno tragaju za odgovorima. Dečja pitanja su univerzalna pitanja. Šta je vreme, šta je život, prijatelj, priroda? Uvažavanjem dečje zapitanosti i podsticanjem njihove radoznalosti stvaraju se temelji za nova saznanja. Nova pitanja rađaju nove ideje. Deca su aktivni, kompetentni učesnici u programu i zajedno sa svojim vaspitačima tragaju za odgovorima. U Povratku prirodi mesto deteta u programu je veoma važno. Za odgovorima se traga u različitim sferama. U nauci, gde se vodimo Teslinom mišlju i ne dajemo znanju da nas zavede, već instinktivno i iskustveno proveravamo činjenice, eksperimentišemo, razvijamo naučno mišljenje. Za odgovorima tragamo i u dostignućima, izumima i znanjima starih civilizacija, kao i u umetnosti. Dete na svoj način, intuitivno i sopstvenim estetskim ukusom razumeva umetnička dela koja mu se nude. Program Povratka prirodi temelji se na 3 tematska okvira. Centar za prirodne nauke i ekologiju zasniva se na negovanju zelene ideje kod dece koje žive u gradu. Zelena ideja podrazumeva razvoj ekološke svesti i sticanje znanja o prirodi koja nas okružuje, ali istovremeno razvija i empatiju kod dece i uči ih suživotu između čoveka, životinja i biljaka. U okviru programa Ja i drugi, deca razvijaju emocionalnu i socijalnu inteligenciju, kritičko mišljenje, bogate rečnik, maštu, filozofski promatraju svet, pomeraju svoje granice strahova i maštanja, uče se različitosti i toleranciji. Kroz art i multimediju negujemo stvaralačko vaspitanje gde je u fokusu proces, a ne gotov proizvod. Deca kroz igru stvaraju, razvijaju estetski ukus, finu motoriku, ali i odgovornost i samopouzdanje. Kako bi program bio relevantan za dete, a znanja koja stiče dugoročna i primenjiva, program se zasniva na integrativnom tematskom planiranju. Evo šta to u praksi znači. Izučavali smo zemlju kao jedan od osnovnih elemenata prirode. Zemlja nam je bila tema i na muzičkim radionicama, i u umetnosti, u sportu, na pričaonici. Snimili smo pesmu o zemlji, napravili hotel za bube i gliste, otkrivali slojeve i tipove zemljišta, upoznali eroziju. Kako priroda kažnjava neodgovorne ljude? Jesmo hteli da uradimo nešto dobro? Jesmo hteli da uradimo nešto lepo? Čitali priče iz mravljeg sveta, u pesku skakali u dalj, pravili pikado od blata. Pored deteta, kao važnog učesnika u programu, ličnosti koje vaspitavaju su nosioci programa Povratka prirodi. Odgovornost odraslog je da deci ponudi sadržaj u koji i sam veruje, da svojim primerom motiviše dete da uči.
Upravo iz tog razloga važno je da učitelj bude edukator, ali i učenik, svarog i Prometej, partner, saborac, glumac, komičar, muzičar, vođa i kolovođa, naučnik, preduzetnik, graditelj, ali i fizikalac. Učitelj te motiviše da pobediš. Pratite na svakom putovanju, kopnenom ili vazdušnom. Učitelj je rodoljub, kišofil, omiljeni drug za igru. Učitelj razume dete jer nije zaboravio da je i sam dete. Učitelj je jedan od nas. Pronađi ga. Predstavljeni program radionica samo je vrh ledenog brega. Ono na čemu se program temelji jeste otvorenost kurikuluma prema sadržaju, prostoru i zajednici. Otvorenost prema sadržaju podrazumeva različite segmente znanja koje deci nudimo i zajedno sa njima ih istražujemo. Prostor je dodatni vaspitač u povratku prirodi. Naši zidovi su platforme za dečje stvaralaštvo, a ne granice. Ne postoje prostori koji su deci nedostupni. Vrtićka dvorišta čine centralne učionice, kao i okolina vrtića koju deca dobro poznaju. Program povratka prirodi svojom specifičnošću okupio je brojne saradnike i kolege koji su danas stalni članovi tima. Pored vaspitača, tim čine pedagozi, psiholozi, defektolozi, profesori muzike, likovnog, književnosti, jezika, geografije, biologije, ekolozi, sociolozi, difovci. Na radionice često pozivamo gostujuće predavače, kao i roditelje koji predstavljaju aktivnosti kojima se bave, a koje su u vezi sa programom. Vratimo se na pitanje sa početka prezentacije. Da li će jabuka sa grane pasti na tlo? Hoće, ako je pre toga ne ulovi jež, ptica u letu ili jabuka ode nekim svojim putem. Možda će je probosti William Tell ili će pasti nekom srećniku na dlan. Jedno je sigurno, svako pitanje može imati više odgovora. To je vodilja programa povratka prirodi.